Često se kaže da je sluh najvažnije osjetilo koje imamo. Ako izgubite sluh, povući ćete se iz društvenog života jer ne možete komunicirati. Kamiša je revolucionirala način izrade slušnih pomagala i omogućila je njihovu industrijsku proizvodnju. Kamiša proces počinje uzimanjem otiska uha koji se skenira laserom. Tako se dobije 3D slika u računalu. Zatim unesete sve komponente i printate na nečemu što se zove 3D printer. I tako se dobije gotova ušna školjka. Prednost Kamiša tehnologije je bolje i udobnije slušno pomagalo. Jednostavno, radi bolje i puno je preciznije. Od kad smo je uveli na tržište prije 10 godina, više od 50% kalupa uha i ušnih školjki danas se u svijetu proizvode uz pomoć ove tehnologije. Mislim da bi u modernoj tehnologiji bilo teško bez patenata. Patenti su važan zaštitni alat zahvaljujući kojem možete implementirati i ostvariti svoje ideje.